reka nkwifurize ikaze kandi ngusuhuze cyane wowe udukurikiye aho uherereye aho ari hose. Iyi ni Elisa Media, nanjye muri kumwe ni Elisa tuyishimire. Reka nguhe amakuru agezweho ku bigendanye n'intambara ya Congo, aho M23 ihanganye n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Nguhe amakuru y'uko ibintu bihagaze ubu ngubu. Macron yohereje intumwa kuganira na Tshisekedi ndetse na Kagame. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa yaraye ageze i Kigali, aho aje kuganira na Perezida Paul Kagame ku kibazo cy'intambara mu Burasirazuba bwa DRC, nk'uko bivugwa n'ibiro ntaramakuru AFP. Barrot yageze i Kigali avuye i Kinshasa, aho yakiriwe na Perezida Felix Tshisekedi. Radiyo mpuzamahanga y'Ubufaransa RFI ivuga ko Barrot yabwiye Tshisekedi uruhande rw'Ubufaransa gusaba u Rwanda kuvana ingabo zarwo mu Burasirazuba bwa Congo no gusaba M23 kuva mu bice imaze gufata. Ibiro bya Perezida wa DRC bivuga ko ibiganiro bya Tshisekedi na Barrot byamaze isaha imwe, aho Tshisekedi yamusobanuriye ibyo igihugu kirimo gucamo muri iki gihe. Mu mpera z'icyumweru gishize, Perezida Emmanuel Macron yatangaje ko asaba u Rwanda kuvana ingabo zarwo mu Burasirazuba bwa DRC no kureka gufasha M23. Abategetsi b'u Rwanda bahakana gufasha umutwe wa M23. Uyu mutwe nawo uvuga ko nta bufasha uhabwa n'u Rwanda. Mu kiganiro n'abanyamakuru ku wa Kane muri imwe muri hoteli zikomeye i Goma, Colonel Nanga ukuriye ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ifite umutwe wa M23 yabwiye abanyamakuru ko batazasubira inyuma. Yumvikanye agira ati, dusubira inyuma ngo tujye he? Hano turi ni iwacu. Urugamba rwacu rwo kubohora igihugu ruzakomeza kugeza i Kinshasa. Barrot yaje i Kinshasa n'i Kigali nyuma y'uko Perezida Emmanuel Macron yavuganye kuri telefoni n'aba Perezida Paul Kagame ndetse na Felix Tshisekedi, nk'uko bivugwa na AFP. Mbere Macron yagiye asaba ubutegetsi bw'u Rwanda kureka gufasha M23 n'ubwa DRC kureka gufasha umutwe wa FDLR urwanya leta y'u Rwanda. RFI ivuga ko Barrot ashobora kubonana na Perezida Paul Kagame mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Tshisekedi yizeye umuryango mpuzamahanga nyuma y'uko umutwe wa M23 ufashe umujyi wa Goma. Amakuru akavuga ko abarwanyi bawo baba bakomeje inzira basatira uwa Bukavu. Ibihugu by'uburengerazuba cyane iby'i Burayi byongereye igitutu ku Rwanda bishinja gufasha M23. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, Ububiligi, Ubudage n'Ubwongereza bivuga ko bishobora kongera gusuzuma inkunga bitera u Rwanda. Abategetsi ba DRC bakomeje gusaba akanama ka UN gashinzwe umutekano ku isi gufatira u Rwanda ibihano, kandi bagaragaza ko bizeye ko amahanga ariyo azabafasha intambara bavuga ko batewe n'u Rwanda. Perezida Tshisekedi nyuma yo kuganira n'abadepite bo mu ntara ya Kivu ya ruguru ku wa Kane, umwe muri bo Safari Nganizi Jacques asubirwamo n'ibiro bya Perezida wa DRC avuga ibyo Perezida Tshisekedi yababwiye. Safari Nganizi agira ati, umukuru w'igihugu yatwizeje ko umuhate wa diplomasi urimo kugenda neza. Yizeye ko umuryango mpuzamahanga uzumva ijwi rya DRC kandi uzahatira u Rwanda gukurayo ingabo zarwo.
Tshisekedi ariko mu ijambo rye ryo kuwa gatatu nijoro yavuze ko yizeje abanyekongo kwivuna gukomeye kandi guteguye kubo yise abaterabwoba n'ababafasha. Nyuma yo kuvuga ibyo barimo gukora mu kongera imbaraga mu gisirikare no kugishakira uburyo, yagize ati tuzarwana kandi tuzatsinda, ndetse yahise aboneraho no guhamagarira urubyiruko kujya mu gisirikare ari benshi. Nanone kandi ejo kuwa gatanu hashize Perezida Kagame yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa. Perezida Paul Kagame yakiriye Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubufaransa Jean-Noël Barrot uri mu ruzinduko mu Rwanda. Baganira ku mibanire y'ibihugu byombi ndetse n'uburyo bwo gushaka amahoro arambye mu karere u Rwanda ruherereyemo. Umukuru w'igihugu yakiriye Minisitiri Jean-Noël Barrot n'itsinda bari kumwe, mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe n'umuyobozi wungirije n'umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NISS Brigadier General Jean Paul Nyirubutama nabo bitabiriye ibi biganiro. Itangazo ry'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro rivuga ko Perezida Kagame yakiriye Minisitiri ushinzwe Uburayi n'Ububanyi n'Amahanga Jean-Noël Barrot. Baganiriye ku bufatanye busanzwe hagati y'ibihugu byombi ndetse n'uburyo bwo guteza imbere amahoro mu karere. Barrot yoherejwe mu Rwanda nk'intumwa ya Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu rwego rwo gushaka umuti w'ibibazo biri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na Leta y'u Rwanda. Amakuru avuga ko Jean-Noël Barrot yahuye na Perezida Tshisekedi kuri uyu wa kane mbere yo gukomereza urugendo rwe i Kigali mu Rwanda. Uru rugendo ruje rukurikira ikiganiro kuri telefoni Perezida Macron aherutse kugirana na Perezida Kagame ndetse na Perezida Tshisekedi, cyari kigamije gushaka umuti w'ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda n'Ubufaransa bisanzwe bifitanye imibanire myiza mu nzego zitandukanye. Mu mwaka wa 2024 Ubufaransa bwasinyanye amasezerano n'ubufatanye mu iterambere n'u Rwanda, aho buzatanga miliyoni 400 z'amayero azafasha mu guteza imbere ibikorwa by'uburezi, ubuvuzi no guhangana n'imihindagurikire y'ikirere mu gihe cy'imyaka 5. Muri uwo mwaka kandi ishyirahamwe ry'umukino wa tenisi mu Rwanda n'iry'Ubufaransa basinyanye amasezerano y'ubufatanye ku wa 29 Gicurasi agamije guteza imbere uyu mukino mu bihugu byombi. Mu mwaka wa 2023 Leta y'Ubufaransa binyuze mu kigega cyayo gishinzwe Ubufaransa Agence Française de Développement AFD yasinye na guverinoma y'u Rwanda amasezerano y'inguzanyo ya miliyoni 75 z'amayero azifashishwa havugururwa ibitaro bya Ruhengeri. Hasinywe kandi amasezerano ya miliyoni 16 z'amayero azifashishwa mu guteza imbere ibikorwa remezo mu turere two mu cyaro. Umubano w'ibihugu byombi warushijeho kujya mu murongo mwiza nyuma y'uruzinduko rw'amateka Perezida Emmanuel Macron yagiriye mu Rwanda muri Gicurasi 2021. Muri Kamena 2024 Perezida Kagame yakiriwe na Perezida Emmanuel Macron mu biro bye. Mu kwakira k'uwo mwaka kandi Perezida Kagame na Madamu Jeannette Kagame bitabiriye inama ya 19 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bikoresha ururimi rw'Igifaransa byibumbiye mu muryango wa OIF.
Reka dukomeze kuri iyi nkuru yacu ya kabiri dusanga ku kinyamakuru Kigali Today ivuga ko General Kabarebe yasubije umunyafurika y'Epfo wibasiye u Rwanda. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe ubufatanye n'akarere, General Retired James Kabarebe yasubije Maomera Moto wahoze ari umuyobozi w'ubutasi muri Afurika y'Epfo wavuze ko u Rwanda ari rwo shingiro ry'ibibazo by'umutekano muke mu Burasirazuba bwa DRC. General Retired Maomera Moto ubwo yaganiraga na televiziyo y'igihugu ya Afurika y'Epfo Sabisi yavuze ko u Rwanda ari rwo shingiro ry'amakimbirane amaze imyaka abera muri Congo nubwo rumaze igihe rubihakana. Aha niho General Retired James Kabarebe yasubije Muto avuga ko uyu mugabo ari umwe mu bantu bahigwa bukware ndetse akaba yaragize uruhare rukomeye mu gushyigikira abatavuga rumwe n'u Rwanda baba muri Afurika y'Epfo ubwo yari umuyobozi w'ubutasi. Kabarebe yavuze ko imitekerereze nk'iyo ya Maomero ariyo yihishe inyuma y'iyoherezwa ry'ingabo za Afurika y'Epfo kujya kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zifatanyije n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside mu Rwanda ndetse n'abacancuro b'abanyaburayi kwica abatutsi b'inzirakarengane bo muri Kivu y'Amajyaruguru baharanira uburenganzira bwabo no kubaho. Ngayo nguko rero amakuru agezweho muri aka kanya. Ese iyi ntumwa Macron yohereje ngo ize iganire na Tshisekedi ndetse na Kagame hari ikiri buvemo? Reka tugumye tubitegereze. Naho iby'umunyafurika w'Epfo wasebyaga u Rwanda we nta gaciro dushobora guha ibyo yavugaga na hato. Ngira ngo rero amakuru yacu nakagaruka naho utaha. Ciao ciao.